Mone be moa patere sa de giras. Egi be fetuna ka ke mea mai moa kamadang hataurot. Ta poki e be mo mea to koni pa to hok hok ore wa me ai. Tau te wa whatamai ma alo me la mari ma nuni. Mai toa ma o makalani ko tau. Ko hi ko e mea ofa ma amoa ma. Ho fuaki mai. Maria ki hoko ko whae. Ki hoko ko no whae. E whae ho te tangata pa me manawa. Whamanatua e a koe ni. Mau haka e langi ko tau. Ko hiko ho whae ki maa tōru. Whakawaka mai he tari eo e whae koe ni ki ho alo. In hoko koe whihu. Mau whamoi e ko mene kina ki mau kātonga i aho Christmas. Mai o tō mau whakataha mai na moe i tōnga e mātua ka mai si ai tamai. Na oma e aha koe ni, e aha ho whangai ia. E tufakanga tare ni te o reo ki whaki makina o tōru. Katoa e tamai ki hoko moe aha koe ni, ko aha whai tāpeki nei e whatutu ngā oe kuna whai. E ke ope ope atu, e tāpaki kai nā ki whai nasi aki, e katoa na wai whangai. Whai tāpeki na mai moe mea tako ni, ko te uteohi, e kurupuni, me ki whai longa ia ki hana o aha ho whangai. Kataha mai ho whake, ma whae tāpoko Maria, kau momo ki maa tōre whi anga whiawhia aha koe ni. Kai tāpeki na mea tako ni mana ki mau mau, hamalo he ko mau suno, o hokata e pē mau whawhetai, o mau talaki o lāgarangi he mau moui. O whakatoa te mau kore ni Jesu Christo ho alo, a ko mau e ki. O whai tamai ma au, me lau maari e maari. Koe rea taritari o e aho ni, pe koe mea gui he kau papalangi ke welcome speech. Whaia he take e kau hiwa o Maria Tupui Makurata, puri hiwa, paino kama. Aloha pito tamu e pe. Kore pe mua ke o whatapu ki he tui o langi. I ne taula mahao, o whai o tau te ausia mai e aho whakoloa koeni. Whatapu ki he takatai ki pātere ofa tau e langi. E nani si whahoko e misa whawhetai o e aho koe ni. Whanapatu ki a pātere sa te kiras. Whanapatu ki he purengau e lahi o e mahenga nuisila. Whiritonga koka. Whanapatu foki ki he ka ki mou tolu kotoa ku mou lava mai maheni whamiri o ka inga. Ke tau kawanga kau i hono whakawhiawhia ia e hokosia o e aho Maria Tupui Makurata. Ko e uwhanga ini ai ki kulupuni. Pe ko ia e ko tali loto whiawhia ki motolo i hoa tāko ni. Hange ko mena lau kai a kamoe penu. Ko lawa sa ione. To hoko mai ki he konga ua po kalama. Pako ia ko atoa ia e taitari maa whana mo e whiawhia ki motolo ka atoa i e hoa tāko ni. I tau hau ki he konga hono ua. Pako tui maho e konga maho inga ni o po kalama. Lawa ki tau kaunga kau whakataha i he mau mea tokoni. Mo e items mo e ki hiwa. E hanga he kulupua whakahoko. Ke taritari a ki motolo. Ke whakahounga ia ki aituho mo taimi. Kalawa ke mo mea mai. Ta wanga kau i he whatāko e ni. Ko ia i hanko e lawa tāko e menu. Ki te whakalolo. Ko ia ko ngauha o whalahe ki motolo. Pe ka hiri a honi. Watawangi ki hoko mai ai Krismasi. Me tau whoou koha taimi whawhiawhia mo whakamalo ki o tua ko tau whanganaki atu ki he tau kahauna mono ngahi ngā oe. Malo today and greetings to all. On behalf of Maria Choir, I would like to welcome all of you to
today is the second part of our program. So I hope that all of you will enjoy your time with us today. Thank you. I pas mai ke lahi ko e take ne hime Maria yo o paino fonoa toki kama be nai pure foki atu fuia ko ia ko gole le va ke sekeri tari ke lama mai o ato haki historia no e kulu kupe ta to hoko atu le va ke me to ni Fuatain fokin ke whakahoko na lipo te pehen pia kokole ke kamata me mene kamata ana wa mai kia e no nope ko e whakakaukau ko ke whakatu e ki kau hivani ko e lison nei a taha peo ki mautoro ko Maria sini pasang e con a lope wa mo fulu e ne makai o kola he family makai ngai na sirani pea whakatamu a ka hoko ngai whatongia e family makai nga o ku malama pe e ki nam tolo o whakahoko e ngai whatongia ko ia kai mahalo ko e ola pe nia e ngai lotu ai mga kui le hawa whakakau ko ni kia te ia. Kai ke hina e whakahoko le mai fufua ko hiva, ne whakahoko pe papatoi toi. Pea lele mai ai pe moa ko hiva. Pea e taimi ko ni na mau kito ko sipe. Na e keke ha mau pule hiva. Pea ko pule hiva ko mau tolu na ne Filipe e ia ke pule hiva pe taimi ko ia ko estia folia. Pena ni hanga ipo tatak mai ki whatongia ko ia. Nai whaihiva lewa si mo te kama pia mo soa kini ni siwa. Ko fuafua whakahoko whatongia kau hivani nai whakahoko i tise mawaki hongo fulu. I he wau tatala maka whamana tautaha o e hoa o e mari o taha pe me nipa kau hiva. Ne lele pe whamawhana lelea ko hiva pia whae si o lolo ke ka au. Mo whai asio ke ki hahingoa o i kauhiva. Pea ko uhi ko toko lahi o ki mautolu, pea pikinga ko toa pe ki mauwhanga. Ne mauloto taha pe ke ui pe kauhiva ko e Maria tupu i Makulata o whakatau hingoa ki tau whae ko Maria. Pea mo e whale lotu whae ke tuko po katolika o mauwhanga. I konga ki mua e wawhitahtaha ne kamata ke toko lahi mai ka inga. Ne kau mai ke hiva pena hike a ko hiva whakahoko i Menkuri. Pena toka ngā ima e matoto sio la a e la kanga whakapure hiva. Me taimi ko ia o wau mai ki he aho nei whae fuafua whila kanga e kau hiva ahua whito sanuari o e tauni. Pea ai ko kau mau la kanga e ko e pure hiva ko paino kama. Toko ni ko matoto sio la a. Whai hiva si mo te kama. Toko ni kia Felice. Kama. Sekretari. Ko ki whirimotua ko ni whahua a ko Catalina Tākai. Toko ni kia Sia Sabe. Tawi paanga Solomone Sakaria. Toko ni kia Soni Mai Nicole. Pea ko mau whare ia ko tau pe. I he tau ko o sine whahoko e fufua misa whawhetai no whamanatua aho hufanga kau hiva. Ai ne whahoko pe palokia ko e nipa ne tataki e pātele line wholau moe loa. O kai whoke e tau ngā ue e kau hivani. O kai kai ke mau hiva tatape. O kai mau tau ngā ue paku mau ngau akia he tau kotoa. Ko urua ki ke toko ni ihu mau ngai whamiri e kau hiva. Pe ko hataha pe kune fie mao. I ngai whatongia whakahiva i e mali. Putu pe ko hawhai aho pe ko hawhai ngā mea pe o kole mai. Pea ke oa whakte na whaingata ia o ku i hano toi kumi pe ko hano totongi ha kau hiva ke whakahoko ngai whatongia koe ni.
Kohonoa, maukau whakataha ki unong whekina ki nā tōlok tā koto i mohenga o mamahi. Ka peheka ki nā tōlok tō lekeleka. I he whaunga oi a ahi mo laulo sa lio pa mawhuaki mea ofa ka te nā tōl. Tu o taha he mahina tu ke he tai whamamahi lele hoko hoko pesa pate koto. Ka tamata ik pātele mo ka whakaafe. O wikai ko ha whakatu komni o who weni. Ka koe ki kauhiwa pe. O mamanako ki e hiwa pia. Whatau mua ke toko ni o maungai whanili. E ko hataha pe kune fie mau. Pea koe ke whakatau mua e mau whaifatongia ki totongi. Koe mau fie toko ni pe mo tataha kume taha pāku maungai whanili. Ne mau whainga maari e whuke kau hiwa ke fie ohi moe. Ako ngahi mea lahi ni he taha kau whai hiwa. Le lei mo whai tōnu ngahi malai o whai hiwa. Ia siri tō kama. O ne toko ni ki maho tōle he whaha i whakahiwa. Kai pehe ki he le o. Pau mau fie fie he whainga maari e ne mau mau. Ke ako ngahi mea lahi me ai ki mua pia hiki atu. Ke toka he fie maari e. Me o afi mo funu ki ta umi oku. O mau fie fia pa mau whamalo e whainga maari e tuk mai magmato he eki. Ke toko ni o mangai whamiri kai pehe ke. Kau whataha mo si ka whangata ia mo tōle ke leka hino whekina ki nau tōlu. Kai pehe whoki ki a ki mau tōlu ka tau o tua. O lelelelei pe ki kau hiwani. Pea o mau tui mo whalala. Peke ngā hiuwha ki e tau whae ofa ku malia tene whai toko nia. Pea whai tāpui kina ngā ue o ku whai. Mālo tua o whai.